Anya laki din! Mapan ka manan agaradaw, numalpas ka amangan Agusto. Ay, wala nang. Aguray tamang mga anak pailaan. Nagbayag kamot ngamin amang mangan anak ko. Jak pa'y nga rod mo't nabsog na nang. Maalang nga rod, darasam ti agbusog. Kalpasan na, agpalpa ka, tamapan kanto agaradaw. Wala nang. Nasken nga agbusogak. Tapno napigsaak nga agarado. Ay katuan na anak ko. Imbaglakit din ta may baon ka nga agaradaw. Di anak ni Mari Ilang, di na may baon nga agarado. Tasadot, di anak na. Di laagin inom, ti muna nga aramidan. Ni ka di Julio ti dakdakamaten yaw nanang. Wan, sadot dayjay. Saan mo atultuladan, Wan? Kanayon na nga uyawon dayjay. Kanayon na adilawon ti kinadakkel ko kano a tao. Baybay amlatan anak ko no niya ti ibagbagana. Isumater aramidak nanang. Jak makiap-apakan ko na. Uray kanayon na kapabainan. Nasaya at mat nga rod anak ko. Kasta tinasingpet a tao. Sa dino manan ti papanam si Kahulyo. Mapanak dita store ni Tata Sindong. Mapan ka man sumukmunan iti arak. Anya pa ngay. Amuya mo, ngagkapsot ti bagay, no jak sumok mo. Ayawan mo, Julio. Atiw mo pa'y tay anak ni Maritoria ani Agusto. Ay, di daman ni kumpara iti dayay. Asobra apito, ngam kurang awalaw. Oray kasta ti bagbagam kenkwana, tananak nakam ngam sika. Limpyo wa katao nanang. Dayay ngay, at kurkurang na. Sika lang ti mangibagbaga, nga dakurkurang na. Nay, sigamit ti lumabas, at kurkurang na. Anya kumamat nga iti kurang ko. Kurang ti utag mo. Apay, makitkitam ay ito utek ko ta ibaga makurang. Talaga asaan ka makahuawat Kasanaw, kita da kurkurang mo. Sige, panawan ka pa'y. Tamapanak agarado. Awan matlat sirbi ti bagbagam. Ala, aggagit ka. Sana balay, tanagdakkel mo't tabagay mga agaradaw. Siguro, may sakaldero ngayon na po itikang kanam niya. Uray tain na po'y mimot kininanang ko tikan ka na. Saan nyo mat ngayon na po'y? Ha? Ay nagloko da ito nga da kurkurang nan. Mapan ka malangan agaradaw. Umpay ganas din makisawagin ka. Takasanaw, kita da kurkurang mo. Sikamat gahan ti agsaksak do diti bombaan na gusto. Wen, napintas adayana. Sumakdo ka kadimay. Wan, awan pagdigos ko, iso nga umayak mamot sumakdo. Ala, iyig mo dito'y day tatimbam. Tasya akong timang karga. Alaman nga rod, agyaman na ka, Agusto. Awan anyaman na, napintas adayana. Numapnok day to'y. Itulod kan ije balayo. Takaasi ka no si katimangawit. Nadagsan day to'y. Ay, oray sa anan. Kabaalakmat nga awitan. Ang mga nor-urayan ni nanang mo ti sakdom. Asidaglaang matibalayo apang ituludakin ka napintas adayana. Saan nakasapulan ni nanang? Pasaan mat nga agdardaras nga agluto? Alaman lang nga. Talagaan na kasing singpot ka, Agusto. Hi, Diana. Si kamot gayam di masabat ko. Anya ka diti bagam, Julio. Awan mo't kit di. Awan mat gayam. Sige, labsan ka nga rod. Ay, mabit lang, Diana. Sa dino ka diti pamanam? Ken anya day taawit mo. Patupat day toy. Itad ko kini Agusto. Nagswerte mo tinday akurang apito. Sobra awalam. Tauray la sagutan pa'y. Anya akurang apito, sobra awalo nga ibagbagam. Kitag pa'y sumay. Ada kurang dayjay nga gusto. Apay, san mo amad lang? Sikat ada kurkurang na. Gaputa sadot ka. Ni Agusto, kat nagagat, managtulong pa'y. Panawan ka man langan.
Day tala agdilaw iti padam at tao ti aramidam. Ngam saan mo mat nga mo adilawon ti bagem. Ha! Ay, mabit man lang. Sobra apito kurang awalaw. Apay ka day. Anya ti naramid ni Diana di balayaw. Apay ang nagbayag mo ti jaytay. Okay? Nakisarsarita Apay, sipsiputam ka di ni napintas adayana. Anya, napintas sa Diana ko nam. Katun ta nagpintas met nga ro diti panagkitak. Kursonadak ni Diana. Anya, panagkunam ka day, kayat nakadayay. Kayat apay kit di nasaan. Ini kan naktupay iti patupat. Siyak, ti kayat ni Diana. San kit asika nga dakurkurang na. Ha? Apay nga rod, asyak tinang tedan na iti patupat. Saan na sika? Una, tamo na arawit ka. Kita mo ngamin kit nagdakkel tabagay. No sika kumati kayat na. Di sika kumati nang tedan na. Ha? Kita tabagim. Kaslasaan ka amang mangan. Maasyan kumakan ka. No sika ti kayat na. Di na kayat alumok magak. Kayat na siksiyak ka no. Iso asa na siya tinang tedan na iti patupat. No di kat sika, takas labaka tabagim. Amo na arawit ka. Kasta? Iso may. Ha? Damagak tuman kan napintas adayana no agpaiso day ta ibagbagam? Naimbagmat ta nagsabat ta dito'y dalan napintas adayana. Adda ko madamagag. Anya day ta gusto? Apay gayam nga inikan na kiti patupat napintas adayana. Inikan ka, gaputan na kasingsingpat ka kanyak. Kanay nakatultulungan no kasta ang makita mo adar aramidak. Day talaang, di makagapo? Ha? Anya, pati kahit mo nga ibagak ang makagapo ahya. Kunang amin ni Julio, iso nga inikan taamom arawatak. Dayjay manan Julio? Saan mo apat pa dyan ti ibagbaga dayjay inuulbod ti ibagbaga na? No kasta, kay kayat ngam ni Julio. Adayo akay kayat ka Oh, yes! Yay! Kunang amin ni Julio, iso ka no ti kayat mo. Saan ka tasyak? Oho, pagan anok mo't ngay dayjay. Kasano nga tanga armon ni Diana, nanang? Anya, panagkunam kat kayat na ka dayjay. Asino ngay ti mangayat kan ka, kat sadot ka mo. Ni nanang may. Nalabas mo na ito ako na ayaw kanya ka. Kaslamot sandak nga anak. Nalaing ti babae itan nga agpili iti lalaki. An-anwan na ka ni Diana nga ikat awan mo't sirbem. Tulungan da manggidi nanang. No kasano nga armon ni Diana? Ay saus, awan latam mo kon akayat na ka dayjay. Nanang, panagkunayo. Kaya't nakngata ni napintas adayana. No ibagak nga agasawa kami. Apay, kayat mo ni Diana. Kaya't kulaunay nanang. Ay, agaram ka pa'y nga umuna, anak ko. Kasanungay ti agaram. Ay, kat ibagam ti marikrik na Ibagam nga agayat kakenkwana. Kat urayam ti sungbat na, no adamat panagayat na ken ka. Kastagayam ti agaram. Apay, nakasagana ka na maadaan iti pamilya. Maadaan iti anak. Kasta ka diti kaya ti asawon nanang. Uwan kabailam ka di abyagan ti pamilyam no kas pangarigan. Nagagatak met nanang. No kaya't naklakid din ni Diana. Amin to nga ibagana tong palag. Ay na, anak ko, talaga nga agayat kan.
Madandanagan ak manong isko. Nay, taapay magturya. Agayat samot ten ni Agusto. Ay, kadi ka nasaya at Anya, itikas jay akasasaad na. Kabailan na nga tati ang pamilya. ay kat no naggagad na ya ka nakak. Apay kit din na di nakabailan. Wala, nga masapul mo't nga ibagbaga ti aramidan na numaminsan. Naglimpyon to na ay no mga asawa. Nga tama nong, Ay na, patyan na ka din kao. Adon ti amamok akasta ti kasasaad da. Ngam idi nag-asawa daan, ay saus naglimpyo da. Ay ngam, aguray ka man. Sino ayat ti nakarignan, ti ka nakakiti ayat? ni Diana manong. Anya? Isumit lagay ang makanayon ko ang makita at tultulungan na ni Diana. Tunggal makita na nga daw awitan ni Diana. Ah? Kasta ka di manong? Wen, No kasta. Adamat nga rod bukod a diskarte dya anak ko. Isumat lagayam akumkumpurmi matit itad ni Diana kenkwana. taduad dan tuman oras ka. Umayak man niya balayaw. Takasaritak man, tika na ka. Napintas adayana. At ako maibagakkan ka. Anya day ta, Agusto. Saan ka nga tanga agungat? Anya ngamin ayati ibagam. Ay, kuha ngamin, napintas adayana. Agayatak launay kan ka. Ha? Agbayso? Wen, napintas adayana. Saan ka kadi nga agungat? Kuha, Agusto. Uray ibagbagada nga dakurkurang mo. Ngam para kanyap, awan mo ti makitak amadi nga aramid mo. Managtulong ka, kan nagagat ka. Katkaskan ka ti kayat ko alalaki. No kasta, kayat nakmag. Ha? Agasawatan. Ay, saan ka pa nga agasawa Ado pa'y dagiti kayat ko nga isurukan ka. Tapno saan da nga ibaga nga dakurkurang mo. Nakasagana ka kadi amang tungpan no anyaman dagiti isurukan ka? Napintas adayana. Amok mata sa anak nga isuro iti kalukwan, tanasingpet ka. Agpaiso ka de, ti ibagbagan ni Agusto asinong bata mon, Diana. Agbayso, nana. Ay nabalasang ko. Imbagman, taada ka ang mga yat iti anak ko. An-anusam ko kasla inuubing matigar-garaw ti anak ko. Saan kayo ang madanagan? Ta isurok no anya dagiti rumbang abaliwan na nga style na, nana. Ala balasang ko. Isurom no niya ti pagsayaatan na. Kat adda aklaeng dito ya katulungam. Alalayan kayo aging ga akabailakpay. Agi amanak no kastan, hana. Amok matkit di anasingpet ni Agosto. Managtulong. Kat day tati may saan nakatinnagan tiriknak kan kuana. Naimbag nga aldaw mau, kaanakan. Nay, si kamot gaya mangkal. Agtukaw ka Ay, napariid dito'y papag na pagtugtugawa ba? Unang kal, mayat ti agpalamiis ditoy. Ay, nadamag ko. Asinong batang nakamutgaya man ni Diana. Ay, unang kal, agasawa kaming taon. Ay, katsay-saya atam nga ron ati agargaraw mo. Nasaya at matigaraw ko. Day tamat ti ammo kang kal. Ay, kit nasaya at ano kasta. Saan mo nga ipalpalubos nga awagan da ka iti adda kurkurang na. Ni Julio laeng matimang ibagbaga akanayon kanyak iti kastangkal.
Apay, adda kurkurang mo aya. Awan mo ti amo kakurang ko, angkal. Kompleto akmat. Isaw asaan mo nga ipalubaw nga awagan da ka, ti adda kurkurang na. Way? Ay, won, angkal. Nasaya at mate, tanaranaan ka dito eh. Nagdakkel ata. Apay ka day, Hulyaw. Biliba magking kanya. Sinumbatan na ka ni Diana, kahit ada kurkurang mo. Marmarwam ka namang pababain kanyak. Ha? Apay ka na ayon mo nga ibagbaga nga dakurkurang ko. Wano saan, dakila tao, kunkunam. Kagpaiso mate, kita ang tabagin ma. Siyempre, kasapulak ti mangan iti ado. Tanadagsen ti trabaho. Sana kasken ka nga awan trabaho. Aginom lang ti amom nga ramidag. Kita ang mantabagim. Kat kaskalapilat. Ala, gawit ka kidin. Tada sumunga da bagyo. Amangan no itayab na ka ti angin. Wano saan? Agi sabikil ka iti bato. Tapno di ka maitayab. Anyati ko na. Talagang ada kurkurang mo niya. Apay ngay, agtapis ka matan. Ha? Nagdakkelak. Idinto ta nagbasit ka. Ngam tapisan nak. Hindi ka lang nagbutangan. Danugan ka man laangan. Adik ko. Natukol sa tisikot ko. Talagang ada kurkurang mo. Maminsan pa'y nga ulitin nga dakurkurang ko. Tatukkulak tasikat mo. Anya, ay ditakan. Ha? Timarayan. Takrut ka magkayam. Apay akinabil mo ni Julio. Isumati mo na ng kabil kanyak nanang. Bimali sa klaang. Liklikam ti makiriri, anak ko. Jakmat mabali na palabsen ti inaramid na kanyak ananang. Kan inaramid ko dayay. Tapno dinakton awagan ni ti adda kurkurang na. Mala, ngam, saan ka nga agkabkabel? No saan nga isuda ti umuna amang kabil kan kawan? Uwan nanang. Amok daytan. Anya laki, day. Saan tayo nga aguyaw? Wano mangpabay ni tipada tayo ataaw, no nakarkarumay, ti pakadilawan tayaw. Kitain tayo nga umuna, ti bagpagi tayaw. Sakbay at isabali ataaw. Anya laki, day. Papagayaw, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparak. Dito'y drama tayaw. Anya laki, day. Insura ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman ka ba'y itingkay panang tarabay. Anya laki din! Ne, kunaklakit din no napan ka nagsakdo iti danom ama inom lando. Ay na, si Kamot Sandra. Baong ka baon. Anya? Nagsakit itul-tul ka. Si ka, baong ka baon, oh. Anya? Mabalim ba si kanti mapanagsak daw. Ibaon nakpalang, nagsakit nga rin itul-tul ka. Ano mo tayo? Nasakit ti tel mo, when no? Day tati sakit mo. No maabak ka iti sugal, ado ti rason mo, no ibaon ka. Salbag ka kitde. Unay mo dito, nasakit mga nga na talaga itul-tul ko ba kayo? Anya lakit din ti kasta pa nagrasrason mo aya. Kundi sakit ka, di mo la ibaga agagangay asadot mo lang. Nya? Inton kun pumayso lang arod asumakit day tatel mo takitaan. Nagado ka nga. Apay ngayon, Mare. Si Kamot ang tiyo may nagsakdo iti naman nyo. Ha? Ayuwan, Mari. Apay nila kay mo ngamin ngay. Iso kumaati umay nagsakdo mat. Nyalaki din. Ay na, saanan, Mari?
Makapapungtot ken sumakit lang ti bakrang ko amang ibabaon ken kwa na. Ha? Aday jay balay. Nagmayat ti panagululdag na, kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Anya? Ay una yan ni Pari Lando. Nasakit ka no ti taltal na. Iso ti kanayon arason na tunggal ada pangibaunak ken kwa na. Amang ano nasakit mo ta talaga, Mare? Ay sus, patsyam day jay. Pambar na laang mare. Anya lakit din. Kasjay nilan daw. No maabak day jay iti sugal. Adaw ti rumwar arason na. Ngam no adamanan kwarta na nga isugal na. Mapanmanan ni jay sugalan. Awan ti nasakit arason na. Anya? Ala, sige pa'y mare. Labasan ka pa'y. Sa anak pa'y anak aluto iti pangrabi imay. Tawan dano mapagluto. Daytoy pa'y lasinakdok ti usaran. Oh, hindi pa ilang kas ti ugali ni Pari Lando bakal. Sa bagay mat kiti ah. No adda pagsugal na, maya tirik na. Ay ngam no awan, ay kit nagaduan na sakit kano ti bagbagi na. Di la maasyan kini bakit na. Ni Mari Sandra pa inti agsakdo para kadakwada. Anya serbi na nga asawa a lalaki. Nasingpet kit di ani Sandra. No sa bali nga asawa laeng akit sus, mga no isublidan itinaganak na. Ewan ah, iso abilibak at talaga kini Mari tan anusan nalata nila kay na nga uray kasjay na. Anusan na laeng ipagpagapo na iti anak da. Ay ngam no siguro awan anak da. Anjak lamawn. Ang mga no idi pa ilang insublidan ni Parilan daw. Anya laki daing. Ay, si Kamot Lando. Kasla saan ka amaasyan iti asawam? Apay manin, ayan na. Anyaya manin ti basol ka. Kasla mo lada kasi di pa nagkikita yung kanya yo. Saan akasta? Ngamsyak pa yun ti mababain kin ni Sandra. Agasaman, kasla isupay kit din ti lalaki kada kayo nga agasawa. Ha? Isu amin ti mga aramid iti rumbeng nga aramiden di tabalayaw. Nyalaki. Nasaki mga titil-til ko. Apay, ano ni man? Ti ko namkit day, pambar mula day ta. Awan pagsugal mo, isu atila ipampambar mo. Agbain kamot basit iti asawam. Ultimo mutin panagsak daw, kat isu pa yun tagsak daw. Anya lakit day. Inanang Mike. Di kalagbain iti tattao ang makakitkit akin ni bakit mo. No sabali la siguro tinaasawam, idi pailaang insublidahan. Anya laki din. Kanayon kumagtabagbagaan ni Lando nga anak ko, manong tiryong, ngamay na awan lata. Ti pala makarik na ti bain ti awanan bain nga anak mau. Idi na minsan ngay may dito balay. Binagbagaak ngam. Diyak mo no dengdenggen na nga tawon no saan. Nakababay ni ti asawa na. Naimbag pa'y kedi taban anusan ni Sandra ti kasjay nga ugali na. Day tangaro ti bagbagakan ko na. Ang awan lata. Nakaro ti kinasadot na dayjay nga anak mau. Dakla mau no asino ti imalaan na. Awan ti malaan na. Talaga akas jay laeng ti ugali na. Ni bakit na pa yun? Ti makitang-tangdan. Isupay ti agasikaso ti balay da no kas ti asumangpet iti balang. Ay. Ngam nilang daw. At dalang iti balay da. Nagmaya ti panagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na iti telebisyon. Sana ko na nasakit ka no ti tel-tel na. Ay, nagadunga raw da rason na. Rason, asan matapod no? Intun kwan, ay pumay sulakit nga raw. Anya lakit day nilang daw. Intun bigat ti panagmulan ni Tata Pedring iji bangkag na paray. Ang mga no kayat mo ti umay. Ha? Ay, kwa paray. Saan? Oh, agsakit nga min titil-til ko itong bigat. Anya? Ay, nasakit titil-til ko ita ko nakumparay. Oh. Ay, sika talaga pare lang daw.
ipadlaw mo launay apambar mo lang amin dagiti rason mo. Si kaki di mo. Sa makasta pareyo. Anya kitag sakit titel-tel mo inton bigat. Ay nagalasain. Timang ka na kinasadot na ita paray. Naigalis lang ti dila mo, pare. Ha? Lalaki. Jaklaan mo paray. Kaslaawan sir bim akasarsarita. Ha? Ay! Nagalas mo din apa nagrasarason na dahi a tao? Nagalasa talaga. Awan sir bin akasarsarita. Kadbay amon no saan na akay ti uwi makitang daninton bigat? Aywan bakit? Narigat mo't ano pilitan ti tao asaan na akayat ti agtrabaho. Ang mga nuag sakit ang makitang dan. Ay, salbag a kinasadot dahi ta. Ay, dilag ba inda alando? Di na kaya ti agtrabaho. Kanayon na arason ti panagsakit kano ti teltel na. Bay amon lakay. Saan nga iso ti paka-stressam? Anya ka Lando? Tunggal ada mga awis kan kapakitang danan, agkadkad ka? Sana mga gagagag. Nawan tiriri na. Kadakariri na may niya lagi din ayaway. Anya? Nasa kingar mo tital-til ko bakit? Ay! Jak amo no pudno day tangay bagbaga mo no saan? Salbag kit day! Anya? Awan lakit nga sakit titultal, nga sakit titultal. No agsakit tula ang agpaiso day tatultal mo, jak lamon. Nita, kasla iruruman na dyo. Unay mo natin. Saan ka kay Roman? Ngam kaslakastan Anya lakit din. Ay na, Sandra balasan ko. Pagyamanak launay, tauray kasjay nilandong anak ko. Katmaan anusam latta. Nanang. Kanayon kumit abagaan, kan palagipan, noong umay ijay balay. Ngam awan latta mo. Awan latta nanang. Adalat ta ijabalay. Mayati pa nagululdag na kabayatan ti panagbuybuya na ititibay. Ay, oo na yan ti anak ko, ay Jak amo no anya nga taya tinasken nga aramidag, tapno makapanunot day di alan daw. Uray siyak nanang. Mariribukan akmat no anya nga tati aramidag kan kwa na. Isi na maun, bareng iso ti pagnakman na. Ah? Anya? Wan, isi na maun. No iso ti wagas, tapno agbalbalaw. Apay kiday, anya laki din na yan. Bakit, nasaya ta si Mang Pagkaan. Ah, apay akas tati lang nga manakaida dita sofa. Bakit, pangasim man. Ipanak iya ospital. Nayan na pangasim. Pangasim saan nga ngangaw na ito. Saan ako nakon ni sakit. Puno na itumuyang. Anya? Nasakit na talaga titel-tel ko. Bakit? Ay, marigatan nakpay nga umangay. Nagpuno titel-tel ko. Ay, nagsakit na talaga. Agyaman ka kumaa, tapi may sumatlangan ti kanayo na pambarmaw. Anak, hindi kakit di mo sanda. Apekas tamot hindi bagbakan. Kasla sa anak mo ito nga isakit nga asawam. Ay pangasim gumamot din. Madya talaga tirik na. Ay. Anya, impanda ni Pari Lando iya ospital bakay. Wan lakay, impanda ka no itay laang. Tabay, natuluyan nga tan. Ay, si kakit dimot. Ay, labid. Ay, kat kunak ano natuluyan ay. Timayson ti sakit ti tel-tel nga ibagbagana. Ay, sus. Wan ka no, mat. Nasakit ka no at talagang titil-til na. Kunana, saan ka nun apambar? Pudno ka nun. Saanan akong kundit? Anya, Ay, jak amo, iti dadya akong parem. ay, talaga nga agsakit ti tel-tel na. Taadalaang met ija unag ti balay da amangan maturog ti obrana. Papananangay. Sa bagay matkit di Ay, aghay bladen ti luko.
Pambartuman ti kanayon nga aramidan na. Anya nga ita, ag high blood lang raw. Anya laki ding. O, anya italan daw. Na ospital ka, gapulaang iti kinapambar, kinasadot, ken kundi sakit arason mo. Ay, bakit? Kanayon mo nga irason ana sakit titel mo. Anya ngay, pimayso lang araw. Anya? Mayat, ti agmalmal man na kaida. Mangmangan latan ken agsidsida iti taba. Ay, saan na maulit pa bakit? Promise. Ay, trabaho ka. Oho, jaklapat yun dayta. Mamati agtulaang no agtrabaho kan, salbag ka. Kaya ala. Gusto ko mamut din. Bakit? Nagbalbaliw ako kung lang arulan. Agbalbaliw tarupang, anya lakit din. Anya nga pare, naimbagan. Ha? Ay, umparay. Apa nga kakatawa ka mga mang damdamag ngay mo. Nimbaga ko no. Wan takanayon mo met ngamin nga irason ana sakit ti teltel mo, nga uray sa anapod no. Anya nga ita, o pimaysaw. Ay, saan na maulit pa paray. Aha, patsumoy. Agbalbaliw ka. Lalaka mo ti mahiblat. Kapoy tagmalmala mapanagululag. Oh. Kal, isumati na kairwaman ti bagim. Ti agid-id ang agmalmalam. Kabayatan ti panagsidsida iti nagtatabawat-wat kas kada iga daw. Anya lagi din. Idila day jay aparay. San itan? Ikarik iti bagay. Nagtrabaho akam. Nagling ta mamay. Dayta, ti kasayaatan ana ibagang pare. Agtrabaho ka ngamin Nangruna kat pamilyado ka a tao. Sana mabalin ti kasta akong di sakit ka. At da pamilyam apakanom. Saan lang ani bakit mo ti agtrabaho? Nay, itaman pa yan nasabat ka. Akong di bagkat ka iti gabyon ken pala si Kalandong. Nang kalmat. Aba, mababan ka na jabangkag mo? Ha, siguro. Napabot ngan ka amatayan niya. Isu akong di trabaho kabatay. Ang kal. Saan ka na kundi sakit ita? Tanapadasa mo tina ospital. Gapo iti sakit ti telkel mo. Salbag ka. Ay, idilang na dyan kal. San itan? Nyalaki iti. Nahaw. Sa kalagaya magnakam, no dadani kan nga high blood. Ay, unay day tan nga ugalim. Ni bakit mo ti adadang agtrab-trabahaw para iti pamilyayaw? Sika, ada ka lagi jaw nagtibalayo nga agul-uldag. Rason mo, ada sakit ti tel-tel mo. Ang kal. Nandiyan ay ita, pimay sulang araw. Promise ang kal. Saan na maulay? Ay, rumbang lang. Agtrabaho ka, tapno aglingat ka. Tapno saan na sumakit na itatel-tel mo. Gapaw, ititaba. Ay, unay day nga aramid mo si Kalando. Apay ayaman na nanang. Bigbigat sa nga sa audio. Masapul gayam amapariknaan kasakbay kang agtrabaho. Mapalit na nga. Una mo. Siguro, no saan ka pa'y ana ospital, gapo iti sakit ti tel-tel mo. Aging gaita, adda kalapta ijay unag ti balayaw nga agul-uldag ngagmalmalam. Ay, nyalaki din ayaman nanang. Gusto ko mamutin. Makikita yung lang aruro nga inaldawa ka mapapanayay. Bangkag sa okay pala sa umat. Una mo. Napabot ngan ka matay, gapo iti high blood, iso akong di trabaho kamatan salbag.
No idi pa'y lang kuma, kinaramid mo dayta. Nasayaat kuma. Nanang. Mabutang ka magayam amatay. Ngam nagsadot ka mga main. Anya laki dain. Salbag kini di kastoy. Oh, apay nga agong unget ka nagawid lang daw. Kasano mga amin ka? Amin mo lang na masabak ko. Nagalas di magbakala. Ha? Nasabak ko ni Nanang, unay mo di jay. Nasabak ko ni Angkal. Kastoy, kasjay. Kaskada salag, trabaho ta, napabunga na matay. Kung kulala, unay mo, iso di magbakala. Ang laki, dingay. Nay, apay ama kaunget ka kapudno man. Oh, Si kapay lang ti daganas na nga agunget. Ti kunam kiday, napaisuan ka, iso akastat ibagbagam. anya, may samit to. Kapudno mga men. No saan ka pa yan na ospital, gapo iti panagsakit ti tel mo. Ay awan panggap mo nga agtrabaho. Salbag ka kiday. Nya, Sa itakastat ibagbagada ken ka, makaunget ka. Siyak ti makaunget, durabang ka kidin, nay. ay sana makait, sana. Sana kung akong white, oh. Maminsan pa yan sumanao ka. Siya Ah, mat ti makaunget, takitam ah. Day ti maganap mo, iti kinasadot mo. Kundi sakit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Awang magayam ti usarem a martilyo anak kaw. uwin nga rod Nanang. Adama kidi ati lansa. Yung awam mati pagmartilyo ta. Mapanaklangin bumulot iya andamari ising, Nanang. Adda nga ta ita. Ada siguro, agtudtudo mo. Awan siguro tinapanan na. Maala, ingkagarudan anak kaw. Tapno may simpata daytoy galba. Medyo nakapsot pailaan daytoy kriseng. Ngam napigsa ka naw ti sumaruno a bagyaw. Ay, sapay la kumaata nakapsot ni Dante, Nanang. Sapay la kumatakas laki ni Krising Mutlaan. Oh, Mari, sikamot gayam. Wan mare, umayak ko mabumulot iti martilyo, kanilakay mo. Ha? Isimpa la ko matigal ba, banda ti kusina mi mare. Ay, wala, Mari. Ni, madaman ti bagyo a Krising. Kit adamanan ka no si sumaruno. Ay, wan, Mari. Kalpasan ni Krising, sumarunumot ni Dante. Ay, gusto ko mamutin. Sapay medyo asidag tayo iti karayan. Kabut-buteng nung umato ti danon. Wan nga rod, Mari. Ala, mabait lang ha. Sa pulak ti martilyo nilakay ko iti pangikabkabilan na. Nay, si kamagayang paray. Nagapamay. Apit na kapit-pitak ka. Nagapo ka di banggag paray. Napan ko manin, simpa lagi. Laskin nga simpa di banggag may. Sige nga paray. Nagapamay. Kas labuti mo na ito imot mo. Ay mo paray, yara na tayo. Anya? No kaya mo, di umay kayo paray. Tagsyat ta kinay. Sumula nagbagbag lang. Awan mararamay. Ay. Paspay lang paray. Magsagana ki day tanay. Madama ti bagyo na. Alpasan na ito yung krisayng. Dapat ti bagyong Dante asumarono. Una, danag mo na yan. Kas ka la babae, mamadandanagan mo na madat. Hay! Anya? O may kakidi palayo. Sumaruno ka ta uminom ta. Irar ko man di pagkanta. Kakabarbaraw. Ay! Nagmayat yung minahong kabayata di pa nagkankanta oh.
May gayang bimulod ni Baklay ti martilyo bakay. Wan lakay, naimbag ta dapay ti maysa martilyo. Wan nga ron, may mo't binulod ni pare Berting ti may sa martilyo idi kalman. Isimpa na kanumot ti pagin-inlawan da. Kuning, nagsasaraw nun ti bagyo na. Hay, wan nga rod, numalpas na iti krising, at dapay ni Dante nga umay. Ay, gusto ko mamad din ah. Wan nga rod, nakabutbutong dito ayan tayo nga sidag ti karayan. Sapay la kumaa, tasaan nga ngumato unay ti danaw. Nariga tayo bakay. Daita nga rod, daita launay ti pagbutbut ngan ti kaduan. Nung umato ti danom, ije karayan. Ne, apay dayta lakay. Inruar mo mutan dayta pagkantaan. Isunto mo lang agbagbagyo. Agkanta takidi na. Ay wala, nagmayat ti agkan-kanta ita. Kaawan maar-arami. Isumay ka. Malang, ang kasapulan ti may kunsong baw. Takumanta, man iti paborito ka kanta. Ah, anyat paboritom ayan. Kanta, mantay. Our love is unconditional. We know it from the start. Apay, oray Ilocano tayo Kaya tayo mo ti kumantay di country song Yalagi di. Ay, gaya man niya. Day tagayam ti kanayon mo akantaan. Sipod pa'y. Agkanta akman mo iti Ilocano song. Anya ngay mga Ilocano song day tak. Bakay. It amin ang aamakitak lakay. Panglamay. Ano mo? Malang, sa pulam nga raw, tayo ipaspasapol ka. Tarog yan, tanti kumanta. Agasim man da kita akaruba na na. Ah, Kabayatan ti bagyo. Kan kabayatan ang madandanagan na iti daduma akaruba. Gapo iti nagpigsa nga angin kun todo. Mayat mo ti panagkankanta daan dong kan piling. iwan nga ron. Kaslada maging insulto. Niloy da mismo akaabay da iti balay. Agisim-simpada iti kalba iti balay da nga oray todo. Imbisa mapandatulungan. Nagmayat pa ilang ti panagkangkantada. Uray dala ipukpukaw kan iikis ti panagkantada. Pakita damat ti aglawlaw ang madandanagan ti amin. Sa bagay, simintado nga amin asulit ti balay da. Iso nakarelax dalaang ita amada mga agbagbagyo. Sanda nga amo at tumulong iti pada da ata. Uray kumasaan da ang mapantumulong. Saan kumakasta nga agkakantada. Kabayatan ang madandanagan ti kaadwan. Idi pa akastada na kita nana. Iso asaanan nakaskasdaan. Anya lakit din taandong nga agasawa lakay. On nga rod ba kay? Busy ti amin nga, gisimsimpa iti galba. Kas kada amin ang mabalin ang may simpa. Nga misuda, nagmayat ti panagkankantada. Oray dala ipukaw ti kantana. Sapay nagpigsa. Makatitilang iti lapayag. Sa sanda, makarik na. Makarik na dayang ngamin nagita nga agasawa. Kat idi pa ay akasta ti ugali da. Nawan bagyo no todo. Sanda mo nagkanda no agininig. Nung bitang agbagbagyo, nagpig sa ti angin ganto daw. Isumit ti panagkantada. Krising pa ilaang day ti abagyo ita. Makita man no aging gayon dong sumangpot ti sumaron no abagyo kat kumanantada pa ila akasta. Napigpig sa kanoka ni Dantay. Manday ti krising amadama. Aywan, iso tinabuyak iti divi iti ragbi ilakay. Ay, salpag na kita karoba. Di da pa amo ti tumulong iti karoba na. Naimbag kumamot na oray sa anda mapantungulong. Basta sa anda nga agkankanta kasta. Sa pinaka full volume ti video okay da. Nyalakit din. Lakay, nakastrak matgaya man ni Bagyong Dantay. Wangar pa kay. Napay mga simral ayo. Iso kita nay nagpig sa ti angin kun todo lang. Saan ang makaapekto day takada talakay? Ayun
Sementado amin na sulit. Balay ta. Iso na lang at asidag ta iti karayan. Malayo sa bituka. Ha? Tagalog ka? Ala, itakit din ije kusina. Insagana kun ti pamigat na. Nagluto ak iti tinapakan itlog. Kalpasan ti panangan ta, agkantata manan. Ay, uwi na. Iso malaki pang panunutag kahit bakay. Awang nga ro ti mararamit ti agkantata. Ado nga min tinapanunot ko a title ti kanta asaan ko anakanta iti kalman ka. Ay, uray siya bakay. Ado mo, tinalagip ko a title ti kanta-kanta at intong madamdo na. Ala, intang nga rod mga hanan lakay. Po, una yun ay akaruba. Hay, manipod ini ng rugi ti bagyo a Krisi. Nagkakantada. Aging ga itasimbang peten ti bagyong dantay. Ay niyalaki din. Ay, di daan mo ti makipag-Greek na itaglawlaw da. Adaw ti lumablabas ang mapmaman ija iskwilaan. Tamabuteng da itilapig sa atudo kan agay. Ngamdag ita apiling kan ando. Kas nasaan da makarik na. Nagmayat pa'y na ang ti managkankantada. Ay, agasem man. Talo aldawin nga kang kantada. Naimbag ko mama no nagmamayat ti kantada. Pasig mo ta sila. At adagaram nga ipigpig sana ti tudaw ka po iti panagkankantada. Alaki din nana. Bitbitin tan dagiti napatag nga alain ta. Inta mo tinidya iskwilaan. Ang mga nod adda pa nga ipigsa na ti tudong itong rabiin. Ay na, nakabutbutan. Ni dumanon ti danom ti karayan. Aging ganito yung balay. Ay, kabutbutang nanang. Awan nga tati panggap da kita akaruba mapan ije eskwilaan lakay. Awan na siguro. Tani, nagpigsa ti angin kinto daw. Nagmayat pa lang ti panagkankantada. Ay, di da pa'y lakot nga agsagana. Kasi lang nga ron awan ti bubutngan da. Alakit eh. Alaang tibag nga insagana kabit-bitot mo tayo tibag ko lakay. Intan ije eskwilaan. Awan ba kay? Munta nga ro da. Ay, kung naklagi din nun saan kayo nga umay, mare. Anya saan? Pagyanan mi ngay mo't ijay o maduti danom ijay karayan. Kaya dagay karuba tayo nga ijay. Sanda nga umay. Ha? Asin ti bagbagang mari? Asino pa'y kumangay, mare? No saan na dagiti agkan-kantang ori madamang agbagbagyo. Kunaklakit din. Jak amo ka dako ada mari. Itay limabas kami ijay. Madama pa'y lang ti panagkankantada nga agasawa. Anya? Pulos nga awan da danagan da iti bagyo. Nakarelax da ijay balay da. Kabayatan ti panagkankantada. Ay, anya laki di. Nga bayamon Tinapat na kadada tayo ita dito ay iskwilaan. Safe tayo dito eh. Kanadayo tayo, iji karayan. Bakay! Ay, bakay! Nagpiksa mo tintinong iti karayan. Ha? Ha? Di mano nang iti pala iti tanong bakay. Ay! Ayun nga pa'y sulakay. Hala, kasanan da iti usarta. Bakay! Ay, mangrugin na marbatili kong ti balay. Umay kang bakay. Rumwartan. Uray nagpiksa ti tudang. Ang mga numayanod tamay to. Intan! Ay! Apayasan ka matagtagari kumare. Agpampanunot ka kadimanin iti title ti kanta-kanta. Kalpasan ti bagyong Dante. Ayan niya laki din. Si kakit di mat mari. Kas ka lamang insulto iti kasta nga ibagbagam. Anya? Mangin insulto nga ibagbagam mo, mare. Sana ka mangin insulto anya. Ibagbagak lang ti podno. Ayun gayam. Kasano kayo nga makakanta? Kit di nagasamot ti danom ti karayan ti balayo. Day tangarod ti pampanunutek ita mari.
Kasano kami ngay kinilakay ko. Awan apulos ti usar mi anay ligtas. Ha? Ay, katanya nga ita. Idi madama pa lang ti bagyong krising. Nawaya ko ma, panagsagana yo. Ngam, apaw, saan mo ta nagpipigsa mo ti kanta yung agasawa? Daan nga limukan nga. Diyan kita kang kantain nyo, idi. Ha? Kapayatan na busy, kan madandanagan ti aglawlaw. Busy kayo mo ngagkankanta kanila kay mo. Da kayo, ti mangin insulto, iti kasta nga ramedyo. Mare, Anya nga ita, awa na pulos tinailigtas sa gamit yo. Agyaman kayo latan ta nakasangbot kayo pa nga nakarwar iya balayo. Tano saan? Sigurado pinag-aagawan da kayon ti agatol. Kas kada palta ti karayan. Ayan niya laki din. mare, amang ano adda maitulong yu kada kami iti asawa. Imbes ama siyang titataw kada kayo, gapo iti napasamak iti balayo, ngam saan? Taadda pa ikit din ti mangibaga, agunggo na yo? Anya, saan nga agsakit tinakam mo Nga oray kas ti ibagbaga ti tattao. Gapo taam mo yung mat iti bagbagi yo, nga addamot pasol yo. Mare, nagpigsa ti todo kun angin, ngam apo. Nagmayat ti paragkankan tayong agasawa. Akas laawanan ti sumarunong aldaw ang mabalin a panagkanta. Ay, pasensya ka na. Ngam awan ti maitulong mi kada kayo. Jay asi mi kada kayo kat nasukatan iti rurod. Anya lakit din. Anya laki din ngamin pare. Madamang agbagbagyaw. Ngam nagmayat ti panagkankan tayo nga agasawa. Paray. No kumangamin idagrugrugi pa lang ti bagyaw. Insagana yo kuma dagiti mabalay na may sagana. Imbunag yo kuma dito iskwilaan. Ay, Tauray di nagastida na ti karayan ti balayaw. At least, naisalbar yo kuma dagiti importante nga usaryaw. paray. Idi mo ngamin madamang agbumbunag dagiti daddo makaroba. Kahit mayatlat ti kantayo kung nibaga mo. Kaslawan dadanagan nyo. Pasensya paray. Pasensya ka mat paray. Tawan ti maitulong ko king ka. Urayin nyo latan ti itulong ti barangay kada kayaw. Ay, kasanuta pa'y itan lakay. Bakit? Uray adda itulong ti gobyerno kadagiti na bagyo. Saan lat nga umdas? Sayang dagiti amin apundar nga usar. Namu tala ko ma. Kasi ti mapasama. Nagsagana ta ko ma. Saan ta ko man nagkankanta kabayatan. Di napigsa nga angin kintuda. Basol tamat kit di lakay. Awan ti sabali apabasulan ta no saan ati bagita mismo. Iti ka ano man. Saan na mauli day bakay. Ay, nagpigsan to mga min ni Dante. Una yan, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.